CS bakunze u Rwanda TV 1 murakanya turabashuje tubabwira ati igicamunsi cyiza igicamunsi cyumugisha ku bakunzi ba u Rwanda TV 1 murakanya ari tugusuza inshuti dukurikiranye ziri mu Rwanda hirya no hino abadukurikiye bari mu majaruguru mu majepfo iburengerazuba mu mujyi wa Kigali bose turi kubabwira ati mukomeze mugire igicamunsi cyiza. Abadukurikiye bari muri Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, mu gihugu cya Congo Kinshasa ndetse no mu Burundi aho tuzi ko badukurikirana. Hari abadukurikirana bari hakurya y'Ibwota Masimbi, abadukurikirana bari muri Aziya, abadukurikirana bari ku mugabane w'Uburayi, hari abadukurikirana bari mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'abantu bose tujya tubibona uburyo mukomeze kudukurikirana. Mukomeze gukurikirana u Rwanda TV 1 kugira ngo umuyoboro wacu ukomeze kwaguka. Muri akanya tujya kubabwira mu ikipe ya APR FC, turaza kubabwira mu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse uburyo yiteguye gukina n'ikipe ya Nigeria. Kuko twabibabwiye rero tugiye guhera mu ikipe ya APR FC. Ejo ikipe ya APR FC nyuma yo gukina na Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi, ejo iragirana na Marandege aho izakina ku saa 9. Ikipe ya APR FC yamara iramutse itsinze Marandege byaba ngombwa yuko ikipe ya APR FC ikomeza ku mwanya wa mbere, aho ikipe ya APR FC na n'ubu ngubu ku rutonde rwayo ikomeje kuyobora umwanya wa mbere n'amanota 3. Yakurikira Kinondoni nayo ikafite amanota 3, Marandege ikaba ifite amanota 0, ikaba ikurikiwe na Bumamuru nayo ifite amanota ubusa. Aho ikipe ya APR FC ejo ku munsi ukurikiye ku wa gatandatu izakina n'ikipe ya Marandege ku isaa 9, ariko isaa 6 ikipe ya Bumamuru na Kironondi bikaba byarangije gukina. Kironondi rero niyo ramuka itsinze Bumamuru ibitego biri hejuru ya 3 cyangwa se Marandege igatsinda ikipe ya APR FC, urabona yuko azaba ari ikibazo ku ikipe ya APR FC. Ariko ikipe ya APR FC nk'uko mubibona ikaba nayo yiteguye kuzakina ishiramo imbaraga nyinshi cyane, aho izaba guhura na Marandege. Ikazaba abanyazanzibar nabo biteguye kugira ngo bafane ikipe yabo ya Marandege, ariko n'ikipe ya APR FC nayo ikaba yiteguye kugira ngo itsinde yongere ishimishe abafana bayo, kuko bikomeje kugenda mu ntangiriro za Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya APR FC itsinda ikipe ya Bumamuru ibitego 2-0. Ikipe ya APR FC nayo ikomeje kugira ngo yerekane ko ifite imbaraga mu ruhando mpuzamahanga, aho nabwo yitegura ikipe ya Piramide yo mu Misiri muri UEFA Champions League nyafurika. Ikipe ya APR FC rero ikaba ikomeje kugira ngo yitegura amakipe ya UEFA Champions League nyafurika kugira ngo ihere muri irushanwa y'abahizi. Nubwo yaje ku mwanya wa nyuma, ikipe ya Police FC itwara igikombe ca y'abahizi cyateguwe n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC rero ikomeje guhatana n'amakipe atandukanye muri Sekafa Kagame Cup, aho nk'uko twabibabwiye iri mu tsinda rya kabiri irimo Bumamuru, Kirononi, kazamo Marandege na APR FC mu Rwanda. Ariko iryo tsinda ikaba ririho n'ikipe ya APR FC n'amanota 3, Kirononi nayo igakurikirana n'amanota 3, Marandege ikaba ifite ubusa na Bumamuru nayo ikaba ifite ubusa. Ikipe ya APR FC rero akaba ari ikipe ikomeje kwigaragaza cyane, aho ikuzana abakinnyi. Ibindi bivuga mu ikipe ya APR FC, umukinnyi wayo Richmond Rampti nayo ikipe ya Al Hilal ikaba yamuguze uyu munsi nk'uko ikipe ya APR FC yabitangaje. Ikipe ya Al Hilal ikaba yaguze uyu mukinnyi wayo Richmond Rampti, ubwo ikipe ya APR FC yari ishaka kumusiga inanga i Kigali. Ikipe ya APR FC byabaye ngombwa ko ijana Richmond Rampti muri Tanzania nayo kugira ngo, kubera ko hari bitari byakagenze neza hagati yayo n'ikipe ya Al Hilal, ariko byaje kurangira ikipe ya Al Hilal iguze Richmond Rampti, ikaba yamutakaje amafaranga angana n'amadolari 50 y'amanyamerika. Ikipe ya APR FC rwose ikaba ayirondekeye umukinnyi Richmond Rampti. Noneho nk'uko twabibabwiye yuko turakomeza tubabwira ibyo African World Qualification
tukababwira uburyo bihagaze n'aho bigeze. Nk'uko twabibabwiye rero, muri groupe ya mbere igizwe na Djibouti, Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea Bissau na Ethiopia na Djibouti. Akaba ari amakipe agera ku makipe atandatu. Ikipe ya Djibouti niyo ya mbere n'amanota 16, Burkina Faso igakurikiraho n'amanota 18, Sierra Leone n'amanota 9, Guinea Bissau ikagira amanota 7, Ethiopia ikagira amanota 6, Djibouti n'inota 1. Uyu munsi ikipe ya Djibouti ikaba yakinnye n'ikipe ya Burkina Faso. Burkina Faso inyagira ibitego 5-0. Mu kanya saa 3 zuzuye ikipe ya Djibouti iraba iri gukina na Ethiopia. Muri groupe ikurikiyeho groupe B, ikipe ya Congo Kinshasa irakina na Senegal, Sudani igakina na Togo, Sudani y'Amajepfo nayo irakina na Mauritania. Nk'uko twabibabwiye rero, ikipe ya Sudani y'Amajepfo ikaba yatsinzwe na Congo Kinshasa ibitego 4-1. Mu kanya nabwo Mauritania ikaba igiye gukina na Togo, na Senegal nayo ikina na Sudani y'Amajyaruguru. Noneho mu itsinda rya gatatu turasangamo muri itsinda rya kabiri rero, ikipe ya mbere ni Congo Kinshasa ifite amanota 16, Senegal ikaba ifite amanota 12, Sudani y'Amajyaruguru ifite amanota 12, Togo ifite amanota 4, Sudani y'Amajepfo ikaba ifite amanota 3, Mauritania akaba ariyo ya nyuma ifite amanota 2. Twagiye mu itsinda rya gatatu rigizwe n'amakipe naryo igizwe n'amakipe atandatu, harimo Afurika y'Epfo, Benin, u Rwanda, Nigeria, Lesotho ndetse na Zimbabwe. Aho kuri uyu munsi ikipe ya Benin yatsinzwe na Zimbabwe igitego 1, Lesotho itsindwa na South Africa ibitego 3-0. Aho muri itsinda kandi nanone ikipe y'u Rwanda ejo saa 12 izakina n'ikipe ya Nigeria. Muri itsinda rero ikipe ya mbere ni Afurika y'Epfo n'amanota 16, Benin ikagira amanota 11, Rwanda ikagira amanota 8, Nigeria amanota 7, Lesotho amanota 6 na Zimbabwe amanota 4. Tukaja muri groupe ya gatatu ariyo groupe ya gatanu ariyo groupe A, harimo ikipe ya Maroc, kazamo Tanzania, kazamo Zambia, Nigeria ndetse na Congo Brazzaville. Aho ikipe ya Congo Brazzaville umunsi yakinnye na Tanzania binganya 1-1. Maroc na Nigeria nabwo bikaba bigiye gukina mu kanya saa 3. Mu itsinda ry'ikipe ya Maroc niyo ya mbere n'amanota 15, Tanzania amanota 10, Zambia amanota 6, Nigeria amanota 6 nayo inganya na Zambia. Congo Brazzaville nayo ikaba ariyo ya nyuma n'inota 1. Tukaba muri groupe F harimo Gabon, hakabamo Ivory Coast, hakazamo Burundi, Gambia, Kenya ndetse na Sierra Leone. Kenya ikaba imaze gutsindwa n'ikipe ya Gambia ibitego 3-1. Ivory Coast nayo mu kanya ikaba ikina n'u Burundi. Mu itsinda ry'ikipe ya Gabon niyo ya mbere n'amanota 18, Ivory Coast 16, Burundi n'amanota 10, Gambia n'amanota 7, Kenya n'amanota 6, Sierra Leone ikaba ifite ubusa. Groupe G harimo Algeria, hakazamo Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana na Somalia. Mu kanya Somalia ikaba itsinzwe n'ibitego na Guinea ibitego 3-0. Uganda ikaba inyagiye ibitego 4 Mozambique. Mu itsinda Algeria niyo ya mbere ifite amanota 18, Uganda 12, Mozambique 12, Guinea 10, Botswana 9, Somalia ikaza ku mwanya wa nyuma n'inota 1. Muri akanya rero ikipe y'igihugu yacu Amavubi nk'uko twabibabwiye niyo twakomeza kwibandaho. Ikipe y'igihugu y'Amavubi ifite umwuka mwiza hagati y'abakinnyi kubera Perezida wa Ferwafa Shema Fabrice Maboko yabaganirije akababwira ko ibirarane byose baberewemo bagomba kubyishurwa. Abakinnyi nabo bakaba bishimye bafite akanyamuneza, aho amafaranga bagiye bayabona kubera ibyishimo byinshi cyane bafite, babyiwe akanyamuneza ko bagiye kubabona amafaranga kandi bakajya bayabona ku gihe. Ikipe y'Amavubi rero tukaba dushishikariza abafana b'Amavubi kugira ngo ejo saa 12 bazasengere kandi bakomeze bari inyuma, kandi turababwiye ngo mukomeze kugira umugoroba mwiza, mutukane subscribe, mukoresha ndetse na comment kugira ngo umuyoboro wacu ukomeze kwaguka, wabasha kwaguka akagera aho twifuza
tukazakomeza kubibashimira kugira ngo u Rwanda TV 1 yanyu ikomeze kugira ngo icyo ibagezaho. Murakoze cyane, mukomeze kugira umugoroba mwiza.